Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 177 of the Afrikaans Quran, and that is the Heilige Quran by Imam Baker. And as what we mentioned, that Surah 9 is the only chapter of the Quran where we do not start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim on begin nie met in die naam van Allah, die barmhartige, die genade. That is the enige it's the only chapter, chapter 9 in the whole Quran, which does not start with this formula, right? So this is episode number 177, hoofstuk 9, die boetedoening, Surah 9 at-Tawbah. Afdeling 5 van hoofstuk 9, Islam sal in die wêreld seëvier. En die Jode sê, Isra is die seun van Allah, en die Christene sê, die Messie is die seun van Allah. Dit is die woorde wat hulle monde uiter. Hulle herhaal die woorde van diegene wat voorheen ongelovig was. Die vloek van Allah rus op hulle. Hoe ondan is hulle van die waarheid? Want die waarheid is La ilaha illallah. Illallah. There is no God but Allah. There is only one God in the entire universe. God does not have a mother. He does not have a father. In Surah Ikhlas, chapter 112 of the Quran tells us absolute guarantee there's only one God. He is absolutely unique. He is self-subsisting, self-existing. There's no anthropomorphic features, totally unique. He's got no mother and no father. He's got no parents or grandparents, and he's got no children. He does not have sons and daughters and grandchildren. He does not have nephews and nieces. He does not have members of parliament or presidents or chairman of the board or executive directors or royal advisors. He needs nobody, but everybody needs him. He is absolutely one. So the minute you say that there's more than one God, or God is part of a family, there is a mother of God, or the father of God, or the children of God, then the devil is playing tricks with your mind, right? So you must beware of what the devil is saying. Die devil speel met ons kop, reg? So laat ons net weer begin. En die Jode sê, Isra is die seun van Allah, en die Christene sê, die Messie is die seun van Allah. Dit is die woorde wat hulle monde uiter. Hulle herhaal die woorde van diegene wat voorheen ongelovig was. Die vloek van Allah rus op hulle. Hoe ondan is hulle van die waarheid? Hulle neem hulle skrifgeleerdes en hulle monnike tot Heer buiten Allah en ook die Messie, seun van Maria. En dit is hulle gebied om slegs een God te aanbid. Daar is geen God nie buiten hom. Dit is La ilaha illallah. Verhewe is hy bo dit wat hulle met hom vereenselwig. Hulle begeer om die lig van Allah met hulle monde uit te doof. Maar Allah sal niks toelaat nie, behalwe die vervolmaking van sy lig, ofskoon die ongelowiges dit haat. Dit is hy, wat sy boodskapper met leiding aan die ware godsdienst gestuur het, sodat hy dit oor alle godsdienste kan laat heers, hoewel die heidene dit hartlik vind. O julle gelowiges, voorwaar, baie van die skrifgeleerdes en die monnike verorber die rykdom van mense op 'n skynheilige manier en keer hulle van die weg van Allah af. En hulle wat goud en silwer vergaar en dit nie in die weg van Allah bestee nie,
verkondig aan hulle 'n smartlike straf. Op die dag, daardie groot dag, op die dag wanneer dit in die vuur van die hel sal verhit word, sal hulle voorhoofde en hul sye en hul rye daarmee gebrandmerk word. Dit is wat julle vir julleself opgegaar het. Geniet dus daarvan. Voorwaar, die aantal maande by Allah is 12. Volgens 'n verordening van Allah, sodat hy die hemele en die aarde geskape het. 4 hiervan is heilig. Dit is die ware geloof. Doen julle hierom dus geen onreg aan nie, en beveg al die heidenes soos hulle julle beveg. En weet dat Allah met die Godvreesendes is. I could be wrong, I'm just trying to think. The 4 months are Zilqa'dah, Zilhajj, Muharram, and I think Rajab. Okay, I could be wrong, so I apologize. I think these are the 4 sacred months, but please check with your ulama, just make sure of this, I'm not too sure, right? But just check on that, right? Voorwaar, die uitstel van 'n heilige maand is maar net 'n toevoeging by die ongeloof, waardeur die ongelowiges op die dwaalspoor gebring word. Hulle laat dit die 1 jaar toe en die volgende jaar belet hulle dit, sodat hulle mag besluit oor die aantal maande wat Allah geheilig het. En sodoende probeer hulle wettig wat Allah onwettig verklaar het. Die kwaad van hulle dade word vir hulle mooi gemaak, en Allah lei nie die ongelowiges nie. 177, 178. Please join me in episode number 178 of chapter number 9 van die Heilige Koran. Alhamdulillah Rabbil Alamin.